abanzi bawe ntabwo bazongera kubona amarira yawe, ntabwo bazongera kubona amarira yawe. Icyo kigeragezo cyawe Imana igihaye Piriyave mu minsi 15 kizaba cyarangiye. Ubwo bugumba mu minsi 15 buzarangiye, ubwo bugumba mu minsi 15 buzarangira. Ayo madeni Imana yahaye Piriyave mu minsi 15 uzabona igitangaza cy'Imana. Imana igutabaye habura gatoya ngo usebe. Simi beto mumbarize ngo Imana yaba yarigeze kuguhisha? Niko hari aho yaguhishe bavuga ngo ntabwo uzabyara, yaraguhishe guha umwana. Bavuga ngo uramwaye, Imana yaraguhishe. Baguha Piriyave, Imana warayibonye guhisha. Vuga ngo n'ubundi izongera impishe. Iyakoze ibya mbere n'ibya kabiri ntibizayinanira. Iyagutabaye ku iseta, ayo madeni ntacyo azagutwara. Iyafunze gereza, ayo madeni ntagutera ubwoba. Haleluya! Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Goliyati yamenyereye Abisirayeli, arabasuzugura, aravuga ngo nsuzuguye Imana yanyu. Mwajyaga muvuga ngo iravuga ariko mbona nta kintwaye. Mwajyaga muvuga ngo ishobora byose, none ngewe Goliyati yarananiwe. Imana yitegereza Abisirayeli bari mu mwobo, irababara, iravuga ngo kubera iki hatagira umuntu uhaguruka ngo muhagurutse nkwereke. Bose baratinya. Dawidi agezeyo ku munsi wa nyuma agemuye ngo yumva umugabo uri gutuka Imana, haravuga ngo ntabwo nagenda uriya mugabo ntamwishe. Ngo Imana yitegereze Dawidi, iravuga ngo Dawidi kuva uhagurutse ngiye guhagararana nawe Goliyati agire gute? Apfe. Umva nkubwire, muri famiye bose barakenye, muri famiye byarabacanze. Kuva wahagurutse ukaza gusenga, Imana ni wowe igiye gukoresha. Ibyo bananiwe wowe ugiye kubikora, ibyo bananiwe Imana igiye kubigukoresha. Imana iguhuma. Bibiliya yavuze ngo wa musozi wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Barizo uwo musozi ngubundi waturutse he? Mike ngwino ngufashe, ngwino mfashe. Wa musozi we wiyita iki imbere yande? Uyu ni umusozi. Mbarizo ngo nta musozi ukuriho. Uragenda umusozi ukakugenda imbere. Wajya gucuruza amadeni agahaguruka. Wajya kurambagizwa umusozi ukakugenda imbere. Washora amafaranga akakugenda imbere. Umusozi uyu mugoroba urakuva imbere. Uyu musozi musozi utuma utabyara urakuva imbere. Umusozi utuma uhora mu madeni urakuva imbere. Wa musozi we wiyita iki imbere yande? Uyu musozi watuma utera imbere, watuma urambagizwa. Zekariya hanurira Zerubabeli, haravuga ngo wa musozi we ubundi uri gatiki wiyita iki? Waturutse he? Uva he? Uvuka he? Barizo umuntu muri Kongo ibyo bigeragezo byavuye he? Byavuye. Marayika araza abwira Zerubabeli, aramubwira ngo wowe genda wicare sigarane n'umusozi. Uyu mugoroba Imana igiye guhagarana n'umusozi wicecekeye. Imana igiye kuvugana n'iryo deni wicecekeye. Imana igiye kuvugana n'iyo ndwara. Wa musozi we uzahinduka ikibaya. Hari umusozi ukuri imbere. Mumbarize ngo hari umusozi ukuri imbere. Wiringiye abantu barakwihakana, wagize inshuti zikubera injyajya, ariko uyu mugoroba Imana igiye gutanga. Imana igiye gutanga icyerekezo. Twizeye abantu baraduhinduka, batubera indyarya, batubera sikamu, baratuminipira. Baduhindukiye nka Yuda wizewe na Yesu,
akamugurisha ibice by'ifeza 30. Ndagira nkubwire ngo amarira yawe ni ibyishimo by'abanzi bawe, ariko uyu mugoroba abanzi bawe ntabwo bazongera kubona amarira yawe, ntabwo bazongera kubona amarira yawe. Ndashimira Imana. Hereza umuntu ikiganza ubwire ngo Imana igiye gufunga defense muri uyu mugoroba. Imana igiye gufunga defense. Abarozi ntabwo bazongera kukubona, abakugambanira ntibazongera kukubona, abanyeshari ntabwo bazongera kukubona. Imana igiye gufunga defense. Imana igufungire defense, abakumwaza ntibakubone. Imana igufungire defense, abagambanyi ntibakubone. Uyu mugoroba ibitego byakwinjiye ntabwo bizongera, ibyakumwaje ntabwo bizongera kukumwa. Mana we uhabwe icyubahiro. Imana igize agahinda. Imana igiye kukwibagiza agahinda, icumbi ry'agahinda muri wowe Imana igiye kurirangiza. Ugiye guhoberana n'umunezero wabuze imyaka myinshi. Icumbi ry'agahinda muri wowe Imana igiye kurisohora mu mutima wawe. Icumbi ryayo marira urarurira, abantu batakureba Imana ikureba. Imana igiye kurisezerera. Ndashimira Imana irambwiye ngo icyo kigeragezo cyawe Imana igihaye Piriyave. Icyo kigeragezo cyawe zamura Imana amaboko, zamurira Imana amaboko. Icyo kigeragezo cyawe Imana igihaye Piriyave. Mu minsi 15 kizaba cyarangiye. Ubwo bugumba mu minsi 15 cyarangiye. Ubwo bugumba mu minsi 15 buzarangira. Ayo madeni Imana yahaye Piriyave. Mu minsi 15 uzabona igitangaza cy'Imana. Imana igutabaye habura gatoya ngo usebe. Ni Imana ibikoze. Ni yamamare imamara. Amen. Hari igihe bigiye gusobanuka. Bantu baguhimbye ibinyoma, bantu barakuvuga, bakora ibyaha barabigutwerera ku musozi wabaye igitaramo. Imana igiye guhindura stati y'ubuzima bwawe. Imana igiye guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Siko bizahora. Murebe mu maso umubwire ngo ntabwo ariko bizahora. Ntabwo ariko bizahora. Amen. Imodoka igira retroviseur. Agaciro ka retroviseur ni ukureba muri retroviseur ukareba imodoka iguturuka inyuma. Ariko bwira uwo muntu muri ko ngo ntabwo hoza amaso kuri retroviseur. Umva mwisi y'umwuka. Reka guhoza amaso ku byahise, imbere hari icyerekezo Imana igiye kukujyanamo. Reka gutumira ibigeragezo byahise, imbere yawe hari icyerekezo Imana igiye kukujyanamo. Ndashimira Imana. Abantu baza amateka yacu yahise, abandi baza amateka duhagazemo uyu munsi, ariko future yacu izwi n'Imana yonyine gusa. Sinzapfa huko nzara. Imana iguha umugisha. Filime yawe igiye kurangira y'ubuzima bubi. Mubwire ngo filime y'ubuzima bubi abantu bakuziho igiye kurangira. Iyo filime y'amarira n'agahinda, y'amadeni, y'ubushomeri, yo kutabyara, yo kudakora mariage, Imana irayirangije. Hari ni episode Imana izanye abantu bagiye kureba. Wavuze Imana igiye kunzanira indi episode. Imana igiye kukuzanira indi episode. Seri y'amarira igiye kurangira. Hari ni episode y'umunezero Imana igiye kuza. Kizo ziraridutse. Ninde urarurira ni wowe. Ndashimira Imana. Nubwo tubabazwa Imana iraduhisha. Nubwo tubabazwa Imana iraduhisha. Haleluya.
haleluya. Uyu mugoroba Imana igiye kugukuraho imbaraga z'umwanzi Satani. Mumbwirire ngo hari ibicaniro Imana igiye gusenya. Ni bande bizeye ko hari ibicaniro Imana igiye gusenya? Hallelujah. Tera haleluya byakire. Hallelujah. Hari ibicaniro. Hari ibicaniro Imana igiye gusenya. Wavutse nabi, urira mu buzima bubi, ushakira mu buzima bubi, none n'uyu munsi ugiye gusazira mu buzima bubi. Gira uwo muntu muri kwe ngo ndabyanze. Turanze aho abarozi baducometse turicomokorayo. Ndashimira Imana uyu mugoroba Imana igiye kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Imana igiye kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Itangazo. Umwanzi wawe agiye kugwara depression kubera igitangazo Imana igiye kugukorera. Hallelujah. Umwanzi wawe agiye kugwara depression. Umurozi agiye kugwara depression. Abakuroga bagiye kugwara depression. Bazahora bagwaye umutima. Imana igiye guhindura icyerekezo cy'ubuzima bubi. Shimwe Mana. Mana ishimwe. Mana ishimwe.